Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Ika-Rere me Te Aihe by Aesop. There are two kupu hou, the first of which is pai. When you make it a passive, it becomes paia, and it means to be cast ashore or stranded. I paia te waka. The waka was cast ashore. Our second kupu is whita, and it means eager. Kua whita te ngākau I te kitenga I a koe. I am eager to see you. Ka reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Ika-Rere me te Aihe, nā Aesop. I te aru mia o te Ika-Rere, e tētai Aihe, ka kaukau atu ia ki te haumarutanga o ngā wai pāpaku. I te kitenga I te Aihe e whai tonu ana I aia, ka tatarawa tāna unga ki tai. Nā wai, ka teitei te karawhiua ona e ngā ngaru, ka tauai ki ngā one maroke. He whita no te Aihe I te arumanga, he kore hoki nōna e taia te tau, ka pāia hoki ko ia. Ka kite te Ika-Rere I te ōrite o ōrāua tūāhuatanga ko te Aihe, ka ki atu ai. Āna, kua hari kua au I taku hemonga, tā te mea, kua pāngia hoki, tōku hoariri e te aitua. Ko te kiko o te kōrero, I nā te reka o te utu. The Flying Fish and the Dolphin by Aesop. A flying fish, being pursued by a dolphin, swam for safety into shallow water. Seeing the dolphin still after him, he came too far into shore and was thrown by the waves high and dry onto the sand. The dolphin, eager in pursuit and unable to stop himself, was also stranded. The flying fish, beholding the dolphin in the same condition as himself, said, "Now I die with pleasure, for I see my enemy has met the same fate." The moral being, revenge is sweet. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.